10 ljudi, ja sam For Real Srbijen i danas smo sa... Sa mnom. najbolje ime. I radimo jednu parkour mapu koja se zove, ja mislim, School. Hello, evo, ja sam da pročitam uvod. Map by Gravity Man. Da li ste oni namestio mapu? Dobrodošli na moju parkour kao za školu, rules, no pa bla bla bla. Nećemo pročitati pa da možemo da čitamo. Idemo ovamo, so I'm assuming... Aha. Good. Remember, spacebar is the default jump. Ok, ajde, krećemo. Oh, wow. Čekaj. Dođi vam nas. Not fun, ja. Ne, dođi vam nas. Znači, idemo zajedno. Ko prvi dođe do... Damo... Ko prvi pobedi mapu pobjedio. 3 4 Fuck you! Ti čitite ako hoćeš. Fuck. A jeste sad meni... Fuck! Shit. Ne, sad sam ja. Ajde da bude malo challenging i idemo F5 mode. Better not. Da, ba ne. Neću mi ni uspjeti na ono prvo. Ja možda. Oh shit. You're not gonna be better than me. Biatch. Oh, you son of a... Ne, hey, stop cheating. Hey. If you hold shift, you can't fall. Oh, really? Look at you. Pogledaj mi gore. By now, you can die if you fall. Fuck. So here is the checkpoint. If you fall, you'll back to the last checkpoint. Sad padam. Ciao. Opi. The fuck? Oh, I can sleep. Checkpoint. So tempting. I got my checkpoint. Now let's practice printing. Double click. Ovo ti je uvod kao. Ok. Let's do this. Mogu ja to. A little bit of lag. No worries. A zato se zove parkour school. Pa da. A lako je. Da. Ne, zašto onda ja padam? Now try going higher with two blocks. Ne! Fuck. Ja, ako ja padnem sad crkus. Down! Ja mislim da imam checkpoint. Ja mislim da imam checkpoint. Ne! Jel imaš checkpoint? Yes! Imam! Fuck yes! To imam. Yes. Ajme se da neću koristiti moj novi outro. Što? Zašto nisam ga lepo stavio. Ajdu. Sad nekako. Gdje si ti? Još uvijek na početku. Very nice. Very indeed. Krenulo mi je dok me nisi udario. I put black magic on you. Stupefy. Sad ovo malo teže. Ne, ja mogu jedan blok da spre... You son of a... You die. A ne možeš baš da spavaš. A znam, sad da vam krenuo. Samo ustaneš na taj pressure plate, to je to. Oh, no, you didn't. Dobro, sad nema udarenja, samo nemoj me udariti. Pašćiš i ti jednog dana. Samo neće to biti sad. Padni. Padni sunce ti Pa ne ja da padnem. Ja mogu ovo osnovno. 9. To! Yes, znao sam. Sad imam dva bloka, zar ne? Ali teško je tako.
I'm gonna win it, parkour. Ah, shit. Yes. To je des kad žuriš. Nisam uopšte Since next žuri. jumps are long, you can sprint, but try it. Ja moram da sprintam, a meni lag. Secka. Meni se u redu. A ne laga, nego fraps. Ne fraps, ovaj, secka. Yes, checkpoint 2. Šta to secka? A dok snimam. Nema jes, ajde, idemo. Checkpoint 2. Koliko obično video od, ne znam koliko zauzima? Ne znam. Ja, 4 blocks. Naravno, neću uspjeti ja to. Teško je. Sad ću krenuti da ređujem. Uspeo sam. Ne. Ja da idem malo nazad, onda padnem. A ti imaš checkpoint tamo gore. Sad krenem da ređujem. Jabite uzu. Okay, I'm just gonna peep that. Smireno, polako, neće se ništa desiti. Shit. To! Piše, ovdje skroz gore, i onako piše, hey look, I can see the spawn from here. I koliko dugačak je ovaj parkour map? Evo još malo. Samo još treba ovo gore, ako uspiješ iz prve, uspio si. Evo još malo, evo ja sam pri kraju. Ko prvi dođe, pobedio. Jao, moraš, ne! Pa! Moraš da upaneš u rupu neku. Vodenu, malo. A, samo da nije jedan blok. Je li jedan blok? Koliko je blok? Jedan blok. Ja mislim je li 2, ne znam. Jedan. Ne, prestam da sprintujem. To mrzim. Da. A ti došao do checkpoint broj 2? Ne. Dobro, eto, Ja sam dobro. na 2 bloka. Skok. Hodi ja sprošto. Ja idem sad da ono veliko. Pa da, trebam da držim sprint, a pustim na sekund. Da, i shift. Probi sa shiftom, pomoći će. Shifterom. No racist. Yes. Is that I even a checkpoint. Checkpoint number 3. 3. 33. Is that even a race? No. Švabine. Ne, da, trolla na shift. Ja sam trolla kliknuo. Good, now let's jump special blocks. Try to jump this. Onako stavi fence jedan i kao try to jump this. Ja sam onda skačem na fence. Ja, glupav sam ja. Ja sam da nema ladder parkour. Oh Nek fuck. se mrzim. I should probably just shut the fuck up. Jeste, ova mapa baš može da ređe, namestite da Da. ređe. Onda to je na početku još pisalo. Parkour. Ja, sad treba glass, fuck. Ne, ja, ne. Oj. Teško je ovo. A teško je. A ovo sam u school. Osnovno. Da. Čekaj, izbrojat ću, kasnije ću. Treba bi da stavim counter sa koliko smo puta crkli. Da. 95. Kao counter. Pa dok edituješ tako samo kao counter, tako. Šta je? Broj iznad glave.
Stavim našu glavu, da. Ali to ću staviti video. No, A to je head film. a ostalo hoću želim ovako ukratko. Yes! Yes! Checkpoint, a? Da. A ovo sad lako, sljedeće je lako. Ja ne mogu ladder da uspijem da se popnem uz jednu ladder. Ne ladder, ovi fence. Znaš ono, sad ideš na ono kao da moraš samo da šprintaš i uspeš. A bit će to sad. Kako to uopšte uspeš taj prvi blok? Teško je jako. Samo, znači, baš u zadnjem trenutku kad skočiš sa ovog bloka, skočiš. Ne! Tu sam se ja najviše ubio. Uspeo sam, ali sam skočio još jednom. A. Oj. Meni je max u 11, znači prošli 5 minuta, jebote 5 minuta rečovali. Još, znači do 15 minuta, ako ne uspijemo za 15 minuta failujemo. Da. A sutra ću ja renderovati sve. Sutra ću ja sve. Kako obično ide proces pravljenja videa? Prvo snimiš. Pa renderuješ, dodaš neke stvari što hoćeš. Kao ono što sam ja... O daj, sad mi fraps. Dodaš ono što hoćeš. Onda kao... To ti je renderovanje. Ovo je kao samo da ti se pravi video file. A. Jedan render, pa edit, pa drugi render, misliš tako? Da, tako. A nije baš render, nego creating the video. I onda uploaduješ. Da. Zavisi koliko minuta, uploadanje možda bude kraj kratko. Vidim neki youtuber snima oko epizode koji traje neki pola sat. To sam ja. A ne, Jao, to je ima neki ladder drugi. parkour. Ajoj. Kaže hold shift a lot. Da, to je dobar tip. Sam uspio! Ah, yes! Try this if you dare. Nope. Moram to. Teško jako. Imaš 5 ili 6 blok distance i još plus ladder. Ja mislim da ne mogu ići tako 5-6 blokova. A možda i 4. Ne, 3. Ne. Čemu ja pričam? Hold shift a lot. Znaš, ono kao ti circles a lot. Hold shift a lot. Od shift-a. Čekaj. 1, 2, 3. Tako negdje 5 bloka. Odluki. No, to ne možeš jebote. Još 2 minuta. Da, tamo ima neki kao Nether Fortress ili tako nešto. Iza spawna. To vam pokušao pa nije uspio. Nije mu uspjelo. Ali teško je onaj fence job. Onako, sa jednog bloka na drugog, ali moraš onu stranu bloka. Si uspio? Ne, došao sam da ono I can see the spawn from here. Aha. Ja, pa daj! Ja ću stvarno krenuti da ređam. Ja idem ti pi tebe. Nemoj sad nastići odavde. Continue. Ajde, evo ti ovdje ti je spawn, ako ne uspješ ubit ću se. Si uspio? Aha, Samo klikneš ovo ovdje stranje. znam jesam. Ne, znam. Lever, tako. Ne. A znaš što je onda najteže? Šta? Ne može ići u game mode 0, 1. Aj probaj da ukačeš game mode 1, čekaj.
Probaj da kući Game od 1. Trying to fire me. Really? Ne! Fence parkour. Zaboravio za to. To moraš polako jako. A imaš i window. Dobro, to nije teško baš. A moraš od... No, it's not hard. Gdje si ti? Iza tebe. Imamo još... A već je prošlo 15 minuta. Nema se. Nastavi, continue. Okej, to bi bilo to za epizodu jebenu koja nemam pojma, nećemo ni da uspemo. Možda nećemo. Šta je ono tamo dole? To je ona tamo. rupa koja... Ajoj. Slično oni I parkour. nastavlja se. Ja, eno ga Nether del. Okej, znaš Ja mislim da Nether Fortress... Ovo će biti part 1. Ja mislim da Nether Fortress kraj. Sutra ćemo nastaviti part 2, dobro? Sa Alexom. I on će snimati. I to bi stvarno bilo to ljudi. Stvarno. To bi bilo to ljudi za ovu epizodu. Bravo. Let me join you. To bi bilo to za ovu epizodu ljudi. Ja sam Furiel Serbian, on je Gamer World, da nema YouTube channel, namestit će naravno, ne mislim. Možda, kasnije. I kasnije, later. Mislim, samo moram da učim za prijemni i sve to. Ja da. Ja sam Furiel Serbian, on je Gamer World, subscribe i neće biti outro. Vidimo se! Da, još nešto tamo se ne kažem. Ako želite da vam namestim kao thumbnail, cover foto, ako vidite moj, samo mi stavite u komentar. Misliš kao Photoshop? Ne. Oni thumbnail što imam ja, Daniel, Bože Petra. Aj, vidimo se. Ćao! Ćao! Bye!